Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Tra, hoi na mai ora na whaahua tātou I tō tātou wharere whaahua ai te I horanei, I te mei te unei tātou I te Hotera Resort, te Hedi Pearl Resort, e mua toa tō tawini te te hiatu atia, anō te rata I te I e Whanhor a Moet Festival, ta tātou atu ia e wire ana, tōna I oa Yorana. Yorana, o Silia to abono to I oa e te whainene nei mātou ho e tātou rai ni ai ho I te Tumu Pro Destination Tahiti e na iwa piahi I e Whanhora. Te mau piahi no te Isepia. Ahia te I e Whanhor a e tupu ai, e hiaro ona e tupu ai. E tupu te I e Whanhora I te I mahana pe, ahuruma piti no Eperera, I te Hotera Tahiti Pearl Beach Resort and Spa. Hea tora e amatai. Te e hamata te I e Whanhora I te hora pe I te ahiahi e whauti te I e Whanhora I te hora ahuru I te pō. Hea mō Whanhor a e rawahia mai taua pōra. E opere mātou te mau re, no te mau tāta e manu ia I roto I te I e Whanhora. E te mau re, te veira te hoe haere hoi mei pap e te Japon. Te re mata moaia, e te piti o te re, ho e whaiara I Bora Bora, e ho e haerera in ai ho I te Manurewa, Tahiti Nui Helicopter. E te toru o te re, ho e whaiara in ai te ho e in ai a huahine, e ho e haerera I te Manurewa, Tahiti Nui Helicopter. I roto I te parau no te tataura, e hia rātou e whaoma I roto I te Whanhora. E ahuruma piti tāta e whaio I roto I te Whanhora. E mea oa roa no mātou te Whanhora, no te mea e ere te mau tāta e papu roa I roto I te Whanhora video. Te rara, wahina aro rātou he horo ato rātou mano, ina ai hoi te motu Tahiti. E hei ati te poro ira ana oe I tō taua hui rā tira e whaaro o maira? Hau vau I horo te poro, te hina aro nei mātou e hamaruru ia uto, Hiti FM, no tō tau haere rā mei I te imahana. E pōru atu mātou tauturu, mai a Tahiti Tourisme, te NTV, Ministère du Tourisme, e te Vaiatora. E te hina aro nei mātou e haere mei I te ipo, te imahana pe, ahuruma piti, e perera. Maruru mai te. Maruru. Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios.